Whātalo whātua tātou telefone o mwhaina tū whātasia e lau Radio Samoa. O lo whaawau nei su enga le malo e ilo ai vaenga o whaaleanga ina I le mai alulu ina ai o se mafui e 5 le iwa lona malosi le na awhia I te anau I le poan po. Na tā ua le pulenu o Southland ya Rob Scott le aini whaale ton te tele na maua mai I no whanga o lo whaasolo atu I ai le vaitau mafa. Whapea I mano whanga anga atu I ai o tau la whaai po wastewater I le poan po o le asa to filea. Pei tai wa iai li poti mai nisio ainga o nisio vaenga o lato whale ua awhia a ele onia awhia te telefoi. Wa tāpunia nei mo se taimi le tu maule a walo le State Highway iwa wha I le vāo te anau Male Milford Sound a o whaia I ai suenga I a wala lau papa o a la vai mano whanga. Pena tu lai maini ele le solo ma pa uai ni maa a o le toe tatala mofia o ingo le lau tele. O lo so foi le National Emergency Management Agency le mafua anga na le mawhai e una whaonga ina le tu lau penga te whailangi a le Civil Defence I le mai a lulu ai o le nei mafui e pe una tā ua tu ina mai tu o se fautuanga a o se lapta inga I tangata lau tele. Ina ia anga I ese mai o lato no whanga po whale ona o se ngalu lolo e a whiai nisi o whaitu o South Islands West Coast. Ma wai reporti na mulmuliane whaaleanga ina le lapta inga ina ua whaamaunia ele ai se ngalu lolo e o mai. Sau no se tasio tangata su e male Gionet ia Bill Fry e ui I le malosi o le mafui e a ele I lava lona malosi whaatulanga ina e ono tula I mai ai se ngalu lolo. Na ia whautua ina foi tangata o lo no foi no whanga I tūla lata I le ngātai whale a whai ai umi atu I le minute le taimi e lulu ai le mafui e. Whanatinati loa o no ese mai o lātou whale ai anga I atu I no whanga maululunga e au noa ma le whaataritali I ni whautuanga ma lapta inga tu ina mai ele au nanga o whalavlawe te tupu whafua sei. Whalia ele National Emergency Management Agency e o whaatasi lava le mātai tu ina o tala lata mai au nanga whalavlawe te tupu whafua sei. O li poti lunga o le tio whaasalalau ma le mawhau whetala I tangata e whetu na ai ngā yoinga e whaatino I taimi e tūlai mai ai se malawhala natura. Inisio tala ua whaamauina nei le whaalia ai e tamaitai Pasifika I tutono New Zealand nei. Le moomi ai o na whaatino ni a o ngā e winga le kānesa ma au nanga whaasoifua maloloina e tala whiangai le I tū ma ngai whanua le Pasifika. O ni whaamaumonga nei na maua mai se suenga lata mai. Ma wailoa ai, e le o mawalunga lava se iloa ma se malamalama anga. O tamaitai Pasifika I ngase o noa awhia ai le toa telo I lato, po ua awhia ai foi. O le suenga le Universite o Otago na awhia ai tamaitai Pasifika e iwa sumarwha, ma iloa ai e toa tele e le o malamalama I tu ainga gas nesa ese. E peo na kānesa le tau whale, ma isi, e ui o tamaitai Pasifika e mawalunga ai lava le avanoa e o noa awhia ai. Na sau noa le taitai le suenga I a Professor Gabby Dash. E mana a mia le whai ai o ia a onga I a whaatele ina foi, taime whaatino ai, mo le mamalu lau tele, ina I o lātou malamalama ma manino foi, I whailonga po o aunga le kānesa, ma vaveva ai ai lo se fōmai mo se whesoswani, mani tonga fitinga. Na whailo foi e lātou sa awai le suenga le mana a mia o le tau lai o suenga, I awala I pui ai tangata mai le kānesa, o le vave mau le ngase, ma le tau singo le soifua manui o tangata a o whaia tonga fitinga. Ua whautua ina le au e le sauni o whaamtalanga I ngana Pasifika, whaatasi ai maata ma awala whaingofi e malamalama ai tangata Pasifika. Na o lātou whailo foi e toa tele tamaitai Pasifika o whaali manatu, I le tāua tele o le tonga fitinga whaanei o na pō, ma whesosa ni whaaleanga nu, whapea I foi ma le tū whaaleanga I tau ma whaingo le whiangai ai tangata, ma le ngase le kānesa. Mai tala mulimuli ua whaalia nei e le sa avea masui o le manu Samoa, whaperka lapo le Bristol Bears ya Chris Vui. Ina ua whaamautu mai le Court of Arbitration for Sports le whaaua wai o lana whaasalanga mo le whātau sanga o na o se mata aputau I baila au mawhala au whasaina. Na mawale li o Chris Vui le tausanga lua o lua tolu, I le mai aio se iloilonga I vaila au mawhala au whasaina po le doping. A o luma na I aile I po le lalangi laka pi, maulea na whaasala I lo o ia mo le whātau sanga. O lo tu mau pelfi na ua Chris Vui e nate le I whaia ma le mauti noa pe intentional, lona whaonga ina o ia steroids.
e pei ona tua ai o ia. Ai ua whailoa e lea li Samoa. O lona taritonunga sa afia lona tangata mai se whala au po se supplement na ia tau mawhaina. Na ia whailoa fo i pōlenga i tuai ai o suesuenga i whale suesue po laboratory processes. Pei ta ina whailoa i whamsinonga. E le avea ia tūlanga e suia ai o na fianga wai nei. Whamanino i le li tosu tau sanga e paule tūlanga o le ai ai tilo i ai le nei taimi o le tā pena pe o ia. Mo le toi o fiatu i tā longa pe a mai ala na whaasalanga i le tausanga fau. O nisi nao tātou reporti ma tala fau mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo le tūlale aso whaafatai whaafonga mai tau whaasoi fua.